amukela eka nongonoko wa madyambu ya namuntlha lowu hi mi haxelaka wona thwi vito ndzi Wisani Makhuvele. President Cyril Ramaphosa u languteriwe ku nyika mbulavulo wa rixaka mundzuku. Ku ta va ro sungula president a nyika mbulavulo wa rixaka ehansi ka mfumo wa nhlengelo. Mbulavulo wu ta hi nkarhi lowu tiko ri nga hansi ka gome ra ku dlawa ka 14 wa masocha eDRC ni ku tlhela Afrika-Dzonga ri chovuriwa hi tiko ra Amerika. Kambe laha kaya vaaki va ta va languterile hi mahlongati ku ri president u ya angula njhani ka ku tsana ka ikhonomi, ku pfumaleka ka mintirho ni yin'wana mintlhontlho. Kasi ku hi pfuna ku langutisa nhlokomhaka ya namuntlha hi na mutivi wa tipolitiki Magic Nkhwashu na mutivi wa ikhonomi Miyelani Holini. Hamperisa tatana Nkhwashu na tatana Holini. Inkomo tirhisana le ka vahlaleri. Swivetano le ka mehe. Inkomo. Mintlhontlho ya Afrika-Dzonga leyi katsaka vugevenga, timhaka ta dyondzo na ikhonomi a yi si cinca na sweswi. I yini tatana Nkhwashu hi ta sungula hi n'wina lexi hi nga ta xi langutela mundzuku? Loko hi ta va hi vone president va vulavula ka tinhlengeletano to fana ni cabinet lekgotla, embuyelo lowu nga suka ka cabinet lekgotla ni tinhlengeletano tin'wana, hi nga ha langutela ku sweswo leswi hi nga swi tolovela ku va vulavula hi ndlela leyi ku nga ta hungutiwa evusweti lebyi nga koho etikweni, ku nga tumbuluxiwa ku mintirho leyi nga ta vuyerisa ka vaakatiko. Yini leswi swi nga ta endla ku evukorhokeri byi antswisiwa laha tikweni, ene ngopfungopfu sweswo leswi hi nga langutana ni minhlawulo ya miganga. So tanihileswi mi nga kombisa ku ta va ku ri eka xiyimo xo hambana hi ku sweswo leswi va ta va va vulavula eka mfumo lowu va wu vitanaka wa GNU ni mavandla man'wana ya 10 lama va fumaka na wona. Tatana Holini, loko hi languta mfumo wa ANC ka malembe lama nga hundza, swi va swi ri erivaleni ku ri tipholisi ta vona kumbe marhengu ya vona ya njhani. Se sweswi loko va fane va lwisana na mhaka ya nkayivelo wa mintirho no ndlandlamuxa ikhonomi, va fane va yi languta njhani? President va fane va ku yini? Swona hi nga vula leswaku tipolicies ta mfumo ti kumeka ti ri erivaleni. Ha swi tiva leswaku ku na ti-manifesto leti nga kumeka ti ri kona kusuka eka tiphati to hambanahambana, kambe mfumo wona a wu tirhi ngopfu kumbexana hi ku vula hi ku langutisa ti-manifesto, kambe ku tirha policy ya government. Lero a ku fanele ku tlheleriwa ngopfungopfu ka policy ya government hi ku langutisa swiyenge swo hambanahambana. Loko hi langutisa ndzawulo ya DTIC na yona National Treasury, na kahle loko hi langutisa cluster leyi vitaniwaka economic cluster kumbe yona leyi langutisa swa vukorhokeri, hi kona laha ku fanele ku kumeka ku ri na vurhangeri byo kumeka ku ri na policy leyi hlanganyetiwaka ku va yi kota ku va yi aligna hinkwaswo kumbe ku tsondela hinkwaswo leswi government yi fanele ku kumeka yi ri karhi yi swi endla. Lero ka nkarhi wa sweswi ha swi twisisa swa ku ku na mfumo wa GNU, kambe mfumo wa GNU i mfumo wa Afrika-Dzonga, a ko va mfumo wa ti-political party kumbe mavandla lama kumekaka ma ri kona, kambe ku fanele ku langutisiwa leswaku na yona NDP, National Development Plan, ya landzeleriwa swinene. Hikuva eka nkarhi lowu nga hundza yi kumeke kumbexana yi fika yi landzeleriwa ku va na ku cinca, kambe loko a ku landzeleriwa ti-policies teto ti nga kumeka ti nga vekiwa kumbe ku approviwa yona mfumo, hi swona swi ta pfuna leswaku swi kota ku va na ku pfuleka ka ikhonomi. Xa vumbirhi lexi ni nga xi vulaka swinene i ku mavandla kumbe lama ya nga hlanganela mfumo ya hlanganele mfumo ku va va kota ku tirhela vaakatiko, ku nga ri ku tirhela vona tanihi mavandla lama ya kumekaka kumbexana va nga kumeka va beriwe swihambano. Lero xikulu ngopfu swinene i ku va ku landzeleriwa ti-policies leti nga vekiwa ta government. Nchumu wukulu i ku va ti kumeka ti ri karhi ti implementiwa kumbe ti kumeka ti ri karhi ti humelerisiwa erivaleni. Hi ta yisa mahlweni ku nga ri khale a hi sunguleni hi languta ku ri van'wani va vaaki va langutele yini ka president mundzuku. Hi rila hi mati ho xava mati ya yona leyi hi lavaka ngopfu mati. Mapatu wona ni nga ha vulavuli wona a ma tirheki. Leswi ni lavaka ku swi twa ka president leswaku vana va ya tiyunivhesiti mahala cause
no van'wani va lo tshama makaya mhaka ku va kala mali yo ya tiyunivhesiti. Timetiriki 2023 a hi kombela Ramaphosa a endle mintirho ka ku tshama ka swipfuni hayi. Lama i man'wani ya mavonelo. Tatana Nkhwashu, loko hi vulavula hi timhaka to fana na dyondzo, mi ta swi tiva ku ri ku na milawu yo fana na va Bela Act va le ku kokelaneni ka mfumo wa nhlengelo. Va ya swi fikelerisa ku yini ku ri va nyika un'wana na un'wana dyondzo swi nga yi ku i le kwini dyondzo yo ringanela? Hi ta tsundzuka ku na NSFAS lani swi nga va ni hoyihoyi malembe ndzhaku emachudeni va lwela ku vadyondzi va kota ku va kuma ku pfuneka. So swa laveka ku ndzawulo ya dyondzo yi ya emahlweni yi ngetelela eka mpfuneto. Hi ta tsundzuka ku hambi ku ri infrastructure a yi kona, ku ni vadyondzi lava nga pasa etimetiriki sweswi a va na ndhawu lava nga ta ya kona. Van'wana va tsandzeka ku va kuma space ka tiyunivhesiti leti nga koho, lero swa laveka ku Afrika-Dzonga kumbe xana ku ngeteleriwa etiyunivhesiti hi ku leti ti nga koho i khale ti ri koho. Ha tsundzuka ku sweswo leswi ko va ko fana ni le Mpumalanga ka ha ku ngeteleriwa ku yunivhesiti, so swa laveka ku langutiwa sweswo. Kambe hi tsundzuka ku na vo vadyondzi lava loko se va pasile va tsandzeka ku va kuma mintirho, lero mintlhontlho ya tele loko hi languta eka xiyimo xexo. Tatana Holeni, hi ku komisa loko vanhu va rila hi mati a hi swi tekeni le kaya ku na Giyani project. President i fane a ku yini ku ka nkarhi lowu nga hundza ma swi tiva ku ri va te project ta hela rini, mara na sweswi vanhu van'wani va ri va ha yimele mati, van'wani va ma kumini mara van'wani va ha yimini. Swona swi vula leswaku mfumo a wu le ku tirheni hi ndlela leyi faneleke ku va yi tirha hi wona, hikuva loko hi langutisa tanihileswi mi swi vula leswaku ntlhontlho wa mati khale wu ri kona swinene. A Giyani kumbexani ku nga va ku ri xikombiso lexi xi vonakaka eka vanhu hinkwavo, kambe ku kayivela ka mati ku kumeka ku ri na le ka swiyenge swo hambanahambana na swifundza swo hambanahambana, leswi vulaka leswaku loko hi langutisa leswaku water affairs hi tlhela hi nghena ka province hi tlhela hi nghena ka local government, ku kokerisana loko kumeka ku ri ku nga kona ka nkarhi wa sweswi hi laha president a fanele a nghenelele kona ngopfu. Ha swi tiva leswaku va swi tsakela ku endla swa ti-task team na swo hambanahambana, kambe task team leyi kumekaka yi ri kona ku va yi fanele yi karhi yi lunghisa timhaka ta mati hi leyi a yi fanele yi kumeka yi ri karhi yi vhakela swiyenge sweswo, yi ya fika yi tshama kona ka swiyenge leswiya. Ku kumeka ku tlhela ku va na ti-project managers leti kumekaka ti hiriwile leti nga ta khongotela kumbexani ku phusha vanhu lava leswaku va kota ku va va heta ti-projects leti. Xin'wana lexi nga kona i ku loko ku ri na mhaka ya ku va ku ri na procurement ya ti-services to hambanahambana, a ku fanele ku langutiwa leswaku ti-deviations leti fanele ku va ti endliwa hi ku landzelela signature leyi nga ta va kumbe ku sayina hi president yexe kumbe ti-DGs ta yena. A ku fanele ku va vona va nghenelelaka swinene leswaku va kota ku va va endla tindlela ta ku hatlisisiwa swinene ku implementiwa ka ti-projects leti. Lero ti-deviations leti lavekaka sweswi hi leti president a fanele a nyike directive leswaku ti-accounting officers ta water affairs na mindzawulo yin'wana leyi kumekaka yi ri karhi yi ri na xiyenge va kumeka va ri karhi va endla those deviations, kambe swi ri rivaleni ku va kota ku implementa ti-projects teto. Council Tatana Holeni, mi nga fambeli kule hi ta yisa emavhengeleni hi ta yisa emahlweni endzhaku ka mavhengele. Hi tlhela hi maamukela laha madyambu ya namuntlha hi vulavurisanaka na mutivi wa tipolitiki Magic Nkhwashu na mutivi wa ikhonomi Miyelani Holeni. Tatana Nkhwashu, ku na njhekanjhekisano lowukulu mayelana na 14 wa masocha lama nga lova eDRC. Xana president a nga ku yini mundzuku loko a hlamula mhaka leyi na nyimpi leyi nga kona na tiko ra Rwanda?
ene swa n'wi boha ku a hlamula xo sungula hi nga ku hi ririsana ni mindyangu ya 14 wa masocha lava va nga hi siya tanihi tiko ni ku va hi ri ni ku tshemba ku hi nga kota ku va hi vuyeriwa hi voho hi ku ha tsundzuka ku va ta vuya namuntlha kambe president va fanele va nyika assurance ku tshemba ka tiko ku a swi fanerile ku masocha ya heva ya leyi ku xivangelo xi si kumeka ku i yini lexi endlaku ku masocha ya Afrika-Dzonga va tikuma va ri le DRC va tikuma va hlaseriwile hi ndlela leyi va nga hlaseriwa hi yona loko hi twa president Kagame a karhi a hlaselana na president Ramaphosa kusuka eRwanda swi tikomba nga ku swin'wana swi tshamisekangi ni loko hi ta va hi langutile minister Angie Motshekga tanihi minister wa defense a nyika xiviko parliament ni ti-generali loko va karhi va konanisana ni mavandla yo hambanahambana ya tipolotiki swa tikomba ku ni leswi swi kayivelaku leswi tiko ri faneleke ri nyikiwa assurance va kota ku va tiva ku endleke yini va vurile ku ta vulavuriwa hi Monday ku ta va ni debate eparlamente ku va ku voniwa ku karhi ni need ya ku va masocha ya tikuma ya ri le DRC ku sirheleriwa yini DRC i yini lexi xi va endla ku va DRC ku ho twa va ku i peace mission yi nga yini tanihi leswi hi tivaka ku SADC yini matiko ya 15 hikokwalaho ka yini ku matiko manharhu ku katsa na Uganda na South Africa hi vo va tikuma ku va supply masocha ka ndhawu liya. Tatana Holini loko hi vulavula hi xivangelo xo va masocha ma ri le DRC ku na swihehlo swa ku ri ku na timhaka ta swa timali ti lweriwaka n'wina mi tirhaka hi economy president i fanele a hlamula ku yini loko va ku no ku na leswi swi sirheleriwaka swa mabindzu ya van'wana. Xo sungula hi nga vula leswaku loko ku ri na kurhula etikweni kumbe ka matiko hinkwawo ya Afrika ku kota ku va ku ri na trade leyi nga ta kumeka yi ri karhi hi humelela hi tiva leswaku na Africa trade free trade area leyi kumekaka yi ri karhi yi ri kona lero sweswo hi leswi nga ta endla leswaku loko ku ri na kurhula ka matiko lama yo hambanahambana ku kota ku va ku famba tinhundzu to hambanahambana leti fanele ku va ti ri karhi ku cincaniwa hi tona leti nga ta kuma ti ri karhi ti earn currency kumbe xani kusuka DRC loko hi langutisa leswaku swicelo leswi kumekaka swi ri kona leswi na nkoka ngopfu swinene eka ti-battery leti kumekaka sweswi ti nghenelele ngopfu ka ti-renewables ku na leswi nghenaka na le ka ti-cellphone sweswo vo ti-iPhone swo hambanahambana lero ku na swo tala swinene ngopfu ti-microchips leti kumekaka ti ri karhi ti endliwa swinene leti durhaka swinene kambe ti fambisaka michini yo hlaya swinene ngopfu kusuka ka timovha ku ya ka tikhamera na swin'wana na swin'wana kambe hi swona leswi fambisaka ikhonomi ngopfu swinene ngopfu lero loko ku kumeka ku ri na masocha le a DRC hi nga vula leswaku ku nga va ku ri ku pfuneta ku tisa kurhula eka tiko ra Afrika-Dzonga naswona leswaku hi ta kota ku va na hina loko hi ri na vuxaka bya kahle na yona DRC hi kota ku va na hina hi kuma swicela leswi hi kota ku swi tirhisa eka swiyenge swa manufacturing la Afrika-Dzonga na ku na vona va kota ku va va kumeka va ri karhi va hola hi ti-currency tin'wana loko va ri karhi va posa swicela leswiya lero kahle swa ikhonomi swi na nkoka swinene loko swa endleka kumbe swi fanele swi famba kahle swi fambisiwa hi loko ku ri na kurhula. Tatana Holini a yiseni mahlweni switsongo ha langute timhaka ta le matikweni ya le handle so loko president wa America Donald Trump a hlasela Afrika-Dzonga hi mhaka ya nawu wa ku vuyiseriwa ka misava ka vinyi va yona ri onheni Afrika-Dzonga naswona president i fanele a hlamula njhani? Xo sungula president u fanele a kombeta leswaku Afrika-Dzonga is a constitutional democracy lero a ku na ku va ta pfuka kumbe ku pfuka un'wana loko se a ti olola se a ku hayi ni ya teka purasi ra mani la Afrika-Dzonga ku na milawu leyi landzeleriwaka lero president a fanele a vulavula ngopfu ku kombeta leswaku constitution leyi nga kona la Afrika-Dzonga hi yona yi kumekaka yi nga khoma swilo hinkwaswo a ku na nawu wun'wana wu nga ta huma tlhelo rin'wana lowu nga ta kota ku nga ta endla leswaku misava yi kota ku va yi vutliwa kunene ku nga landzeleriwangi nawu ti-courts ta tirha government ya tirha swiyenge hinkwaswo parliament na yona ya tirha swinene ngopfu lero a hi swi twiseni leswaku Afrika-Dzonga va khome chairmanship ya G20 lero hi nga vula leswaku mahlo hinkwawo ya misava se le henhla ka vona ku vona leswaku va ta kota ku va manuvhara njhani
xa vunharhu hi nga vula leswaku loko va ri ka BRICS va kumeka va ri ka camp yin'wana leyi kumbexani America yi langutisaka yi ku lava a hi na vuxaka kahle na vona swinene ngopfu lero kahle leswi nga kona hi nga swi vula leswaku it's economic warfare leyi kumeka yi ri karhi yi sunguriwa hi America ku va yi tlhontlha Afrika-Dzonga yi kota ku va yi tlhontlha va Russia yi tlhontlha va Brazil yi tlhontlha na van'wana hi badi ra ku Afrika-Dzonga ikhonomi ya hina yi kumeka yi ri yitsongo swinene ngopfu eka matiko lama ya BRICS mara loko hi hlanganisa matiko lama BRICS hinkwawo wona balance ya trade yi kota ku va yi va on the favor of matiko lama kumekaka yi ri karhi ya sayina ku nghena ka BRICS leswi nga ta endla leswaku vurhangeri bya America hi xiikhonomi byi kumeka byi ri karhi byi tsekatseka lero nkarhi wun'wana u ba xihlangi loko u lava ku laya vatswari se hi sweswo kumbexani hi nga swi vekaka hi xiikhonomi ku le ku tsekatsekisiweni Afrika-Dzonga ku lava ku endlela leswaku va Russia na vona va hlamula kumbexani va kota ku va tlhentlhisiwa na va China na van'wana lero a ko va na nchumu lexi kumekaka xi hlamarisa ngopfu hi nawu lowu nga kona laha Afrika-Dzonga America na yona yi na milawu yo tala ngopfu President Trump u fike a endla ti-directives to tala ngopfu ti-orders leti a nga ti tsala laha letin'wani kumbexani ti hi hlamarisaka na tona loko a hola ku hlamula a ri ta za ri pela mi nga yi khomisa sweswo hi ta vuya hi yisa emahlweni loko hi vuya emavhengeleni mi nga fambeli kule hi tlhela hi amukela ka nongonoko wa madyambu lawa laha hi langutaka mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa Mnduku ku ri va ta va hi khomele yini kasi a studio hina mutivi wa politiki Magic Nkhwashu na mutivi wa economy Miyelani Holini tatana Nkhwashu hi ku katsakanya loko ha vulavula hi vun'winyi bya misava va fane va ya tirhisa ku yini hi mhaka ku ri lava va fanela ku va endla ku ri swilo sweswo swa endleka tin'wana ta tiministara ti huma ka ti-opposition party and va pfumelelani na mfumo kumbe va pfumelelani na president swi ya tirha njhani swi fana ni le ka Bela Bill hi swi vonile ku minister wa education a swi n'wi tikela ku va a amukela va ve va extenda hi tin'hweti tinharhu president ku va finalize Bela Bill swi tani ni le ka Expropriation Act ku ni ku kokelana ministara I wa DA deputy minister I wa ANC ene I hlambanyile lo wa minister wa DA ku a nge pfuki ku a pfumerile ku tekeriwa vanhu misava lero interpretation yi va different ni lava va ANC kambe sweswo leswi ku nghenelele lava va AfriForum lava va yingiseriwaka ngopfu hi matiko ya America Donald Trump mi n'wi twile leswi a nga swi vurisa xiswona lero hi leswi swi hi vuyiselaku ndzhaku kambe swa pfuna ku DA hi nomo wa Steenhuisen tanihi murhangeri va kombisile ku ko fanela ku lunghisiwa swin'wana swintsongo ngopfungopfu minister Nyonso loyi a nga wa Land Affairs wa ha fanela endla Redistribution Act leyi nga ta supplementana na expropriation hi koho lani timhaka ta misava ti nga ta kota ku va ti vonaka ku yi aviwa njhani a ku tekeriwi munhu misava tanihi leswi va nga kombisa tatana Holini tatana Holini loko ri na nkotlombetano walowo president I fane a kombisa njhani ka rixaka hi mbulavulo wa yena Mnduku ku ri mfumo I mfumo wun'we wu vulavula hi rito rin'we swona I ntiyiso leswaku president hi laha a fanele ku va kombeta vurhangeri lebyikulu swinene a tirhisa na vutlhari swinene ngopfu hi ku xona loko hi ri karhi hi langutisa leswaku constitution laha tikweni I yin'we a ku na constitution kumbexani ya mavandla ya mavandla yalawo kambe constitution leyi yi khumbaka hina hinkwenu endzeni ka tiko I yin'we ntsena ene loko ku pfumelelaniwile ku ri nawu wu ta va wu tshame hi ndlela leyi swi vula ku wu tshame wu swekiwa wu tlhe wu hlayiwa wu tlhe wu tlheleriseriwa ndhaku va tlhela ku va na mijhekanjhekisano hi milawu yaleyo hambanahambana hi ko tala ku kumeka ku ri na vativi swinene vo kota ku va va tsala milawu lava nga kumeka va yi tsarise leswi va nga yi tsarisa xiswona
kun'wana va nga va siye swin'wana leswi kumbexana va hlekete leswaku swi ta nghena kambe nawu i nawu hi leswi president a fanele ku fika loko a yima kumbexana mundzuku paragraph kumbexana timbirhi tinharhu a tshinya tiholobye ta yena a va vuyisa ndleleni a kombeta ka tiko leswaku president hi yena a ko va na tipresident nyana switsanana lava nga kona kambe president hi yena lero a fanele a va tshinya hi ndlela yeleyo a tlhela a kombeta misava hinkwayo ku nawu i wun'we laha tikweni. Tatana Nkhwashu, hi ku komisa marito ya n'wina yo hetelela ni nga ku loko mi languta mbulavulo lowu nga nyikiwa hi president ka malembe lama nga hundza hi swihi leswi mi nga ta ku va tshame va swi tshembisa va swi fikelela leswi vaaki va nga ta ku swi va nyika ntshembo? Ingaku ka gezi va te kahle loko va ta va veke minister Ramokgopa hi ku hi vonile ku hele kwala ka 300 wa masiku hi nga se va na load shedding ku lo va weekend leyi nga hundza ka yo ku nga tshama ku va ni mintlhontlhonyana lani va nga kombisa ku a hi fanelangi hi relaxa hi ku ka ha ri swilo leswi va nga le ku tirheni na swo kambe ni ku va va sayine milawu leyi va nga yi sayina tanihileswi hi nga vona na Mbuyiseni Ndlozi va kombisa ku va va sayine milawu leya hi xin'wana lexi hi nga vulaka ku va humelerile swinene. Hi ku katsakanya Tatana Holeni i yini leswi mi nga ta ku loko mi languta ka sayiti ra ikhonomi president Ramaphosa va deliverini ka swin'wana swa switshembiso leswi va nga swi nyika? Ku na projection kumbexani ya kombeta leswaku economy se yi vuyele eka ndlela laha hi nga ta va ri karhi yi kula. Loko ku langutisiwe World Bank announcement ku projectiwa leswaku economy yi ta kula about 1.8%. Lero kumbexani loko hi ri karhi hi langutisa ku hungutiwa ka red tape hi operation Vulindlela hambileswi hi nge se za yi fikelela laha yi fanele ku va yi fikelela kona ku kumeka kumbexani ku ri na ku pfuleka ka economy. Loko hi langutisa futhi ku sweswi ku na mining Indaba eka ka swicelwa swilo swi kumeka swi ri karhi swi famba swinene ngopfu na ti-windfalls leti kumekaka ti va ti ri kona. Lero eka xiyenge xexo hi nga swi vekisa sweswo ku ikhonomi loko yi sungula ku kula ku ta va na mitirho. Hi khensile Tatana Holeni na Tatana Nkhwashu kasi hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela eka email ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.